Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Muri aya makuru yacu ndababwira ko abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo guhunga bava mu gace ka Kiriba. Ndasubiramwo, abasirikare ba Kongo n'abasirikare b'u Burundi barimo guhunga imisozi ya Kiriba berekeza mu mujyi wa Uvira. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo, yasize abasirikare ba Kongo n'abarundi barimo gukubitwa inshuro. Abasirikare benshi cyane b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo baguye ku rubuga rw'intambara mu gace ka Sange na Kiriba. Imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo yasize abarundi n'abasirikare ba Kongo birukanse, maze bati ibirindiro byabo byari biri mu gace ka Kiriba. Iby'iyi mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko intare za Sarambwe zirimo gusatira umujyi wa Uvira. Abarwanyi ba Generali Makenga barimo gusatira umujyi wa Uvira. Muri kano kanya turimo kuvugana bageze ku ntera y'ibirometero 20 byonyine berekeza mu mujyi wa Uvira. Ibi nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko ibintu byadogereye mu Minembwe. Imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika. Abasirikare ba Kongo n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane mu Minembwe. Urugamba rukomeye cyane rurimo kubera mu misozi ikikije Minembwe Centre. Abarundi ndetse n'abasirikare ba Kongo barimo gukoresha ibitwaro biremereye. Barimo kohereza urufaya rw'amabombe mu bice bituwemo n'abasivile. Iby'iyi mirwano irimo kubica bigacika mu Minembwe nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko M23 iri ku gitutu gikomeye cyane. Abanyamerika bakamejeje baravuga yuko M23 igomba kurekura umucancuro ukomeye urongoye Blackwater. Ni Bwana Eric Prince. Intare za Sarambwe zamucakiriye muri Kivu y'Epfo. Abanyamerika rero babinyujije kuri Katari barimo gusaba ko M23 yarekura Eric Prince vuba na bwangu. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko intare za Sarambwe ku munsi w'ejo zacakiye intwaro zikomeye cyane z'abarundi. Ni intwaro zikomeye cyane zari zirimo kurasa kuri bano barwanyi mu gace ka Sange. Ni intwaro zari zishinze neza mu micungararo ya Kiriba. Amakuru yizewe aremeza ko intwaro nyinshi z'abarundi ndetse n'intwaro za FARDC abarwanyi ba M23 bazicakiye. Ibingibi kandi bije bikurikirana n'izindi ntwaro nyinshi cyane M23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho bacakiriye mu gace ka Puwezero. Amakuru yamaze kumenyekana aremeza ko mu gace ka Puwezero muri Minembwe intare za Sarambwe ndetse n'amadubu yatwirwaneho bahacakiriye ibikoresho bikomeye by'abarundi ndetse n'igisirikare cya FARDC. Ibi byose rero nibyo turi bugaruke ko muri aya makuru. Hari n'ayandi makuru menshi cyane mbafitiye.
niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangize abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu, mwebwe mukunda amakuru yacu kuri Iyakure Official, nimunyemerere aya makuru yacu yo muri kano gatondo tuyatangirire ku gihugu cy'u Burundi ndetse n'imirwano ikomeye cyane hafi y'u Burundi. Ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane yabereye mu kibaya cya Rusizi. Indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo ziriwe zirimo kurasa mu gace ka Sange, ni ku ntera y'ibirometero 30 werekeza muri Uvira. Agace ka Sange karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Intare za Sarambwe ubwo zavaga muri Uvira zashinze ibirindiro bikomeye cyane mu gace ka Sange. Hashize iminsi igera kuri 7 igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi barimo kugaba ibitero bikomeye cyane by'indege mu gace ka Sange. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 ibitero byarakomeye cyane. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bakoresheje za drone z'intambara zari zirimo guhagurukira mu gihugu cy'u Burundi maze zikamisha urufaya rw'amabombe mu gace ka Sange. Imirwano yarakomeye cyane, habaye ukurasana gukomeye cyane hagati y'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba M23. Imirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Sange. Amakuru yizewe arimo kungeraho aremeza ko nyuma y'urugamba rukomeye abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi batangiye kuvanamo akabo karenge maze barirukanka. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 8 abasirikare ba Kongo bari barimo kurwana mu gace ka Kiriba, barimo kohereza urufaya rw'amabombe muri Sange. Babonye ko ibintu bikomeye cyane maze bavanamo akabo karenge barirukanka. Inkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana muri kano gatondo nuko abasirikare ba Kongo bamaze guta pozisiyo zabo muri Kiriba. Ndasubiramwo, abasirikare ba Kongo bamaze guta pozisiyo zabo muri Kiriba. Ni nako byagenze ku basirikare b'u Burundi. Abarundi ndetse na FARDC babonye yuko urugamba rukomeye maze barirukanka bahungira muri Uvira. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi bari barimo gucungera pozisiyo zabo muri Kiriba bamaze kuvayo, barimo kwirukanka berekeza muri Uvira. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9 harimo kumvikana amasasu make cyane. Abazarendo bakeya nibo bakirimo kurasana na M23. Naho igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo bo rwose bamaze kuvanamo akabo karenge, barimo kwirukanka berekeza muri Uvira. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Intare za Sarambwe zirimo kwerekeza muri uyu mujyi. Amakuru yizewe arimo kungeraho muri kano gatondo aremeza ko intare za Sarambwe zamaze gufata agace ka Kiriba. Iyi ni inkuru yihuta kandi ikomeye. Ni inkuru nshyashya kandi ni inkuru nziza ku banywanyi ba M23. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze kwisubiza agace ka Kiriba. Ni nyuma yaho abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi barimo kwirukanka berekeza muri Uvira. Pozisiyo z'igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi mu gace ka Kiriba zamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Amakuru yizewe arimo kungeraho muri kano kanya aremeza ko abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira mu gace ka Kiriba. Intare za Sarambwe ndetse n'intwaro zikomeye cyane muri kano gatondo bamaze kwinjira muri Kiriba. Ibikoresho bikomeye cyane by'urugamba bamaze kubicakirira muri kariya gace.
Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko intare za Sarambwe zimaze gucakira bya bitwaro bikomeye cyane byakoreshwaga n'Abarundi ndetse na FARDC. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze gucakira intwaro zikomeye zakoreshwaga n'Abarundi ndetse na FARDC. Ni nyuma yaho Abarundi na FARDC bataye ibirindiro byabo muri Kiriba maze bakirukanka bagakizwa n'amaguru, bakaba bamaze guhungira muri Uvira, abandi nabo bakaba bari mu gace ka Kavimvira. Amakuru yizewe aremeza ko ibitwaro birasa mu ntera ndende ndetse n'ibindi bikoresho by'urugamba birimo ibifaru bya gisirikare byose intare za Sarambwe zabicakiye, ndetse birimo kwibonekeza ko Abarundi na FARDC bataye intwaro zikomeye cyane. Ni nyuma yaho intare za Sarambwe zibacanyeho umuriro maze bakabona yuko nta yandi mahitamo usibye kwirukanka bagata urugamba. Muri kano kanya amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko abasirikare ba mbere ba Kongo bageze muri Uvira, abandi nabo barimo kugaragara mu mihanda berekeza muri Uvira, mu gihe abandi bari mu gace ka Kavimvira. Ni ibintu rero bikomeye cyane ku ruhande rwa Kongo. Ese kuba intare za Sarambwe zongeye gufata agace ka Kiriba bisiguye iki muri iyi ntambara? Bisobanuye yuko M23 irimo gusatira umujyi wa Uvira. Intare za Sarambwe zirashaka kwerekeza muri Uvira. Ndababwiza ukuri ko General Makenga yarakaye. Intare za Sarambwe zigiye kwerekeza muri Uvira, ariko muri uyu mujyi noneho imirwano izahabera ni imirwano y'injyana muntu. Biribonekeza ko imirwano ikomeye izabera muri uyu mujyi. Abacancuro benshi cyane bari muri uyu mujyi, Abarundi benshi cyane ndetse n'abasirikare ba Kongo bose baryamiye amajanja muri Uvira. Biribonekeza ko uyu mujyi ugiye kuberamo imirwano ikomeye rwose. Nyuma y'ibitero bikomeye cyane bya FARDC n'Abarundi, ibitero byibasiye pozisiyo za M23 mu gace ka Sange, ubungubu noneho intare za Sarambwe zafashe umwanzuro ukomeye. Intare za Sarambwe zimaze guhondagura Abarundi na FARDC. Intare za Sarambwe zamaze gufata agace ka Kiriba. Biribonekeza ko intare za Sarambwe zigiye kwerekeza mu gace ka Kara, ndetse intare za Sarambwe zigakomeza zerekeza muri Kavimvira. Ni inzira yerekeza mu mujyi wa Uvira. Abarundi ndetse n'abasirikare ba Kongo baravuga yuko bagiye gucungera umujyi wa Uvira. Nyamara rero ntabwo ibintu byoroshye. Imisozi yose ikikije umujyi wa Uvira irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23, ndetse ibice by'ingenzi byose birimo kugenzurwa na bano barwanyi ba General Makenga. Nk'uko nabibabwiye mu mpfunyapfunyo dutangira aya makuru, nababwiye ko muri iyi mirwano ikomeye intare za Sarambwe zacakiye ibikoresho bikomeye bya gisirikare. Bino bikoresho bya gisirikare birakurikira ibindi bikoresho byinshi intare za Sarambwe zacakiriye mu gace ka Puwezero, ni muri teritwari ya Fizi. Ni mu mirwano ikomeye cyane yabaye muri kino cyumweru. Intare za Sarambwe zacakiye intwaro zikomeye z'Abarundi, ndetse amakuru yizewe akemeza yuko hari n'intwaro zavuye muri Tanzania maze zikaba zarafatiwe mu gace ka Puwezero. Tukivuga ku mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu Minembwe, reka mbabwire yuko muri kano gatondo urugamba rwambikanye. Imirwano irakomeye cyane muri kano gatondo. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane. Abarwanyi batwirwaneho ndetse n'intare za Sarambwe barimo guhangana n'ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya Kongo n'Abarundi. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi barimo gukoresha intwaro zirasa mu ntera ndende maze bakarasa mu bice bituwemo n'abanyagihugu.
Imirwano irimo kubera mu Minembwe irakomeye cyane muri kano gatondo. Ni kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8. Imirwano yari irimo kubica bigacika. Urwamo rw'amabombe rwiriwe rwumvikana mu Minembwe. Abaturage benshi bavuze yuko ubwoba ari bwose, ndetse inyeshyamba z'abamayimayi zirimo kugenda zifata ku ngufu abigeme n'abakenyezi. Amakuru yizewe aremeza ko abamayimayi barimo gufatanya na FARDC ndetse n'abarundi mu kugaba ibitero ndetse no kugirira nabi abagore b'abanyamurenge. Guhera ku igenekerezo rya 6 mu masaha y'umugoroba nibwo amakuru yatangiye kuvugwa yuko M23 yaba yaracakiye bwana Eric Prince. Ni umucancuro ukomeye cyane washinze itsinda ry'abacancuro rya Black Water. Uyu mugabo Eric Prince byavugwaga yuko yafatiwe mu mujyi wa Uvira. Nibyo rwose, ntabwo ari agaseseshwa rumuri, ntabwo bikiri ibanga. Amakuru yizewe ya Kure Official yamaze kumenya aremeza neza ko abarwanyi ba M23 bacakiye bwana Eric Prince. Ni muri operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'abarwanyi ba General Makenga mu mujyi wa Uvira. Hari amakuru yari yamenyekanye yemeza yuko Eric Prince yari amaze iminsi arimo gutembera mu mujyi wa Uvira, ndetse yari amaze iminsi agaragara ari kumwe n'abasirikare ba Kongo n'abasirikare b'u Burundi. Amakuru yizewe yemeza yuko yagendaga anyura mu mahoteli akomeye muri Uvira, ndetse yakundaga kunywera ahazwi nko kwa Mucepe mu mujyi wa Uvira. Intasi za M23 nazo zamenye aya makuru, ndetse batangiye gutegura ibitero karundura bigamije gucakira uyu mucancuro ukomeye cyane. Muri iki cyumweru hagati rero nibwo intare za Sarambwe zakoze operasiyo ikomeye yo gucakira bwana Eric Prince. Eric Prince intare za Sarambwe zamucakiriye kwa Mucepe. Amakuru yizewe yemeza yuko humvikanye amasasu, habaye ukurasana, abantu 4 bari bacungereye umutekano barapfuye. Amakuru kandi akemeza yuko muri iyi operasiyo bamwe mu bari bacungereye umutekano wiwe b'abacancuro babonye ko urugamba rukomeye, maze bamanika amaboko. Intare za Sarambwe zibacakira amatekwa. Bivugwa yuko abarenga 6 intare za Sarambwe zabacakiranye n'uyu mugabo Eric Prince, zikabacakirira mu gace ko kwa hoteli Mucepe. Amakuru yizewe akemeza yuko intare za Sarambwe zahise ziberekeza mu birindiro byazo bikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu ntabwo biramenyekana ibirindiro Eric Prince arimo, ariko Eric Prince muri kano kanya turiko turavugana ndababwira ko intare za Sarambwe zimufite rwose, ntabwo ari agasesheshwa rumuri. Intare za Sarambwe zaramucakiye. Intare za Sarambwe kandi zacakiye abacancuro barenga 6 bari bari kumwe nawe kwa hoteli Mucepe mu mujyi wa Uvira. Iki gikorwa rero cyo gucakira bwana Eric Prince ni igikorwa gikomeye cyane. Ni imwe muri za operasiyo karundura zakozwe n'abarwanyi ba M23. Twari twaririnze kugira icyo tubitangazaho, amasoko yacu muri M23 ataragira icyo atubwira. Gusa amasoko yacu akomeye aremeza neza iby'aya makuru, ndetse amakuru twamaze kumenya aremeza yuko ubutegetsi bwa Amerika bwatangiye gushyira igitutu ku barwanyi ba M23 ngo babe barekura uyu mugabo Eric Prince. Reka tugaruke rero gato cyane kuri uyu mugabo Eric Prince. Uyu mugabo niwe washinze itsinda rya Black Water. N'abacancuro barwanaho rukomeye, barazwi cyane irya nino ku isi. Barwanye mu bihugu ndetse n'intambara zikomeye. Barwanye muri Iraq, barasaga igihumeka cyose. Aba bacancuro baregwa ibyaha bikomeye cyane byo kwica abasivile.
abacancuro ba Blackwater bagiye barwana irya nino ku isi, barwanye muri Afghanistan, barwanye muri Libya, barwanye muri Sudani, ndetse bano bacancuro barwanye muri Siriya. Amakuru yerekana ko ari abacancuro kabuhariwe, kandi aho bageze baba barimo kubiba urupfu. Iyo babonye ubona urupfu. Nta kabuza rero ni bamwe mu bacancuro bakomeye cyane ku isi. Bivugwa yuko bano bacancuro bo muri Blackwater, nyuma y'itsinda ry'abacancuro ba Wagner, rino ari ryo tsinda rikomeye cyane ku isi ry'abacancuro. Noneho akarusho rero, uyu mugabo Eric Prince ni inshuti ikomeye cyane ya Perezida Donald Trump. Amakuru rero akemeza yuko Abanyamerika barimo gushyira igitutu kuri M23 ngo irekure inshuti ya Bwana Trump. Hari amakuru yemeza neza ko ibiganiro byamaze gutangira. Abanyamerika babinyujije ku gihugu cya Katari. Igihugu cya Katari nacyo kirimo kuganira na M23 ku ngene uyu mugabo Eric Prince ashobora kurekurwa maze agasubira i Kinshasa, ndetse akaba yakoherezwa no muri Amerika. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Amerika burimo kuganira mu ibanga rikomeye n'igihugu cya Katari, ndetse Katari nayo irimo gushyira igitutu kuri General Makenga na Bwana Colonel Nanga. Barababwira ko bagomba kurekura uyu mucancuro. Ibikorwa by'ubucancuro ni ibikorwa bitemewe ku isi. Umuryango w'Abibumbye wamagana cyane ibikorwa by'ubucancuro. Niyo mpamvu rero Abanyamerika badashobora kugaragara muri bino biganiro byo kurekuza Eric Prince, ndetse nta nubwo Abanyamerika rwose bashobora kubivugaho, kubera yuko Eric Prince ni umucancuro. Nubwo ari inshuti ya Perezida Trump, ariko ntabwo abategetsi bo muri Amerika bashobora kugaragara muri bino bikorwa byo kuvuganira umucancuro. Umucancuro nta tegeko rimurengera ku isi. Umucancuro rwose nta tegeko na rimwe rimurengera. Ariko kuba ari umucancuro wo muri Amerika washinze itsinda rikomeye nka Blackwater, byongeye noneho akaba ari inshuti ya Perezida Trump, ibingibi biratuma M23 nayo bayishyiraho igitutu gikomeye ngo ibe yarekura uyu mugabo Eric Prince. Muri kano kanya turimo kuvugana, namaze kumenya amakuru yizewe yemeza ko Katari iri mu biganiro bikomeye n'abarwanyi ba M23. Ni ibiganiro bishobora gusiga M23 irekuye Eric Prince. Gusa bano barwanyi nabo ngo barimo gusaba ibintu bikomeye kugira ngo barekure Eric Prince. Intare za Sarambwe nazo ngo hari ibintu bikomeye zirimo gusaba Abanyamerika. Iyakure official ntabwo yabashije kumenya neza ibikubiye mu ngingo M23 irimo gusaba Abanyamerika. Gusa ngo ntabwo M23 ipfa kumurekura gutyo gusa. Oya rwose, hari ibintu bikomeye cyane Abanyamerika bagomba kubanza kwemeranywaho na M23, kandi ngo ni ibintu bikomeye cyane bishobora no guhindura imiterere y'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mugabo Eric Prince ngo ni imari ishyushye kuri M23, ngo ntabwo bashobora kumurekura gutyo gusa. Ngo hari ibiganiro by'ingurane birimo kuba, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye nazo kugira icyo zitanga ndetse no kugira icyo zirekura kugira ngo Eric Prince ave mu menyo y'intare za Sarambwe. Amakuru yizewe twamaze kumenya, ndetse amakuru arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye. Amakuru kandi arimo kwemezwa n'abasesenguzi mu bya politike nuko uko byagenda kose Eric Prince azarekurwa. Eric Prince azarekurwa, ndetse nta nubwo M23 izatangaza ko yamufashe. Iyi ngiyi ni kondisiyo ya mbere Abanyamerika bamaze gushyira kuri zino nyeshyamba. Bategetswe ko batagomba kubitangaza. Nta naho muzabyumva rwose.
nta n'itangazo M23 izigera isohora ivuga yuko yacakiye Eric Prince, ntaryo. Ahubwo amakuru dufite nuko birimo gukorwa mu ibanga rikomeye. Abanyamerika hari ibyo barimo kwemerera M23, ndetse General Makenga nawe akaba agomba kungukira muri iri fatwa rya Eric Prince. Nyuma yaho rero amakuru yizewe yemeza ko General Makenga rwose azarekura Eric Prince, nta n'umuriye urwara, nta n'uzamukoraho rwose. Abibwiraga yuko Eric Prince azicwa, nta n'ushobora kumurya urwara. Eric Prince ni umuntu ukomeye cyane ku isi, ni umucancuro ukomeye, ni inshuti ya Trump. Ahubwo M23 ikirimo gukora ni ukumukoresha mu biganiro, ndetse nayo ikagira ibyo isaba Abanyamerika, ndetse bikaba byayifasha ku rubuga rw'intambara.